Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Minecraft i to ću igrati sa drugarom. On nema facecam, nema ni ovoga mikrofon, ali ja imam mikrofon tako da ću snimati i ja i on ćemo se razgovarati preko chata. Zašto laguješ? Bra. Me. Javi se. Dobre. Odi da pokažemo kuću. Sada ćete vidjeti kuću. I to kuća nam je u pećini, tako da polako se izgubimo, ali ovdje nam je, ja mislim. Nije. Onda je tamo. Aha, tu. Ovdje je. Evo nam kuće dole. Evo nas. Šta kažete, ha? Samo imam nešto metala, imam. Što se pećine, to ćemo staviti. Da, sad kad imam, da li imam ovdje, to ćemo užiti, nema. Nema. Ja idemo po ovce. Da, idemo po ovce. I zatvaraj vrata. To reality. Idemo. Pošto ljudi, znači, uvijek koji god preživljavanje igram sa drugarom ili sam, uvijek imam kuću, pa ajde bre beži u kurac. Kad uvijek imamo neku kuću ili nešto tako, uvijek mi je dosadno, znači, ja uvijek sve napravim i nemam što da radim bre. I onda, sad sam preporučio sam drugu da živimo u pećini i on je pristao, ali nije iz prve rekao, brate šta ćemo dolje raditi, pa nemaš nutra ništa. I onda kad sam rekao naći ćemo puno dijamanata, on je pristao, ali kao što vidite nismo našli niti jedan dijamant, ali dosta dugo, jedno 2 dana već igramo, ali smo našli 3 šteka po 64 željeza, tako da vidio je da ima dosta toga i kopali smo puno, ali nema dijamanata. Ali dobro, naći ćemo i to. Idemo. Iako ne znate kako igrati sa drugarom u Minecraftu, pa če ne znate, recite slobodno u brigaduru. Ako ne znate kako igrati, samo mi recite i ja ću da vam pokažem. Krave! Treba nam hrana. Ubi krave. Evo ovaca. Da li mogu sa crvenim kanom? Ne mogu. Jej. Stani!
Stani, 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 evo to. Bum. Tako bre. Ako se pitate šta će nam plava vuna, treba nam za tepih. Čekaj, stani. Stani, gdje si ba? Stani da ti dam 8 plava vuna. I to, ja idem po one gljive. Idemo! Kako bre to jedeš? Veš tamo. Idemo! I samo da vam kažem, meni, znači, nevjerovatno mi je zanimljivo dolje u pećini, znači, svaki put vam pred vrata dođu zombi, ovo, ono, i mi ih pobijemo, ponekad pobiju i oni nas. Dobre. To mi treba. Dobre. To. Sad mi trebaju one druge gljive. Koliko imamo? 19. Još nam treba. Vidio. Kako bre ide lagano sa ovom sjekirom bre. Dobro. Gdje je druga pečurka? Nema je. Ovdje smo već bili vjerojatno. Dobro, dobro, dobro. Idemo. Krave, pa dobre, treba nam hrana. Vidi ovo. Jedem ti polu sestričnu. Dobre. Tako je bre. Idemo. Dobre. Ima i ovo. Tu. Inače, takve gljive ja nigdje ne mogu pronaći, ali ovakve nađem. Ali sad ih nema baš. Evo pa upravo smo pronašli i to mi baš treba. Jebem ti. Da izvinite. Ja, sad ja to rukom moram. Stani bre. Imam li tala? Nimam. Dobro. Dobre. Kako imamo? Da mi se kru, gdje si bre? Ne vidim. Ne vidim te još. Vidim. Što to bre znači? Tu si ti. Dobre. A tu si. Vidim te, hvala ti.
Stani. Stani. Stani bre. Stani bre, stani. Da dam bre ovo. Halo. Tu, evo ti. Evo ti sve ovo. Evo ti sve. Evo ti ovo. Stani bre. O jebao te. Da. Dobro, to će nam biti dovoljno i sad idemo po još ove. Dobre. Pa tu smo se stvorili valjda, ja mislim, a ti? Kažu da je misliti trek znati. Idemo. I to bi bilo to za epizodu, vidimo se u drugoj. Ćao!